Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai ma ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na marhabang sinogore atas peham Tuhan dohor doham itongah-tongah nami. Alanai bani panorang sogoton bani siok ipukah kanami horja nami sigano pari. Parlobiro kanami manowot hubamu mangindu guguh rosi uhur natorang na humbamu asi ibagas saganjang nyeron tomon bapa tarbahen hanami laho makorjahon harosuk nihurmu demu hubani hatamu nama pasigi ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sugot nyerion nabo isisihan nami marhitihon di channel YouTube on rigapan sigano paribata bani panorang sugot nyerion hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022 ay matar surat bani buku Hosea bindu 10 ayat 12 nama katahon sanon. Tidak kun maban ni mahapit toron, pariyamay ma diar layak, pukah ma jumana baru, ay panurang ni ma mangindahi Jehovah, asiroh ia anja ibere ban ni ma hapit toron. Ibagas parguluhan ta sigano pari totap ope, gabe paharana update, atape boy sobuton ta tene, persoalan na penting tumang ay ma pasal hapit toron. Ija malang anggo do malangadong bejupah kita hapit toron ibagas parguluhan taon. Totu langadong be parguluhan na ideal, parguluhan na hinarsukon ni uhurta, parguluhan na parohkon paso-paso ni Tuhan, parguluhan na patubuh malas niuhur. Asisonay mabali panorang ijia sangga ibagas pardusaw ni bangsa Israel. Nabi Amos pasingat kon hubani bangsa ay. Asi ibagas parguluhan ni Sidea tongon nebatado harohan ni hapit toron. Tapi maningon do huma bangsa in manjalohon hapit toron na humbani nebata. Marhitihon na totap marhitihon ni ibagas parguluhan ni Sidea matidah kon hapit toron ase boy Sidea marparyama dear layak ahado arti ni ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang boy lase bangsain dopak hapit toron maningon do ipadaw Sidea kumbani parguluhan ni Sidea pangodo-odohon dopak halak naligan ase boy Sidea paryama diar layak kumbani na bata janah maningon do ipukas Sidea jumana baru mani ay panorang ni ma laho mangindahi Jehovah ase roh Jehovah ibere kubani bangsain hapit toron. Masisonay hata na kurason ipadas Nabi Hosea hubani bangsa Israel bani panorang ijia halani langadong bejupah Nabi Hosea halak na marhabiaran hubani na bata apay sa sitong ni pita halak na marhabiaran hubani na batado na mangidah pambahenan ni bata halak na marnidah na marhabiaran bani na bata aydo namandayhon namadear kumbani na bata ay maase jumana baru ay magambaran biyak na baru bakko na baru parguluhan na baru ni bangsain ilobe-lobe ni bata jana panorang ni mahumani bani Sidea lamong indahi Jehovah arti ni ay harusun ni bata ahado nadop tinotap kon ni bata jana ahado sura-sura ni bata maningon do tongon tene ipardiate jana ipardimata bangsain
ibagas parguluhan ni ase idehon sideya ma hapitoron na humbani na ibata. Totusunay do humani ibagas parguluhan taon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Maningon do isa dari hita basa sikam mabarbar ni hagalupan, hangaluton, parlajoan, rosi pertangisan ni do pakon hita ibagas parguluhan taon ay ma sanggah madabuh hita hubagas dosa janah lang jupah ne bata hapitoron ibagas parguluhan taon lase hita dopak hasomanta janah lang sirsir hita makahulongi hasomanta ibagas hagalekon ni totu hagalupan in dumadauh hapitoron hun tongah-tongah ta. Halanya bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sangga ipatalar ne bata hapitoron ni kubata. Ay mamarhitihon ni na iberi Tuhan Yesus anak na sasadain bahin tobus ni dosata. Ay mahapitoron ni ne bata na ipatalar ibagas guluta. Ase maningon do itidahkon hita hapitoron ibagas parguluhan taon. Ase marparyama diar layak kita. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus. Pori ni petongon itidahkon hita hapitoron totu maningon paryama do hita ibagas diar layak kumbani aha na itidahkon hita ay. Halani ay maningon jagado humani hita. Pori ni pe itidahkon hita na madiar rado humani tubuh nalang madiar. Ase pori ni masa pesonai ibagas parguluhan taon totap ma tidahkon hita na madiar totap ma tidahkon hita hapitoron ase marparyama diar layak kita humbani ne bata ibagas parguluhan taon. Artinya ay ulang gabi mundur hita, ulang gabi galek kita, sangga itidahkon hita na madiar lang tubuh na madiar, sangga itidahkon hita ome tubuh si marome ome totap ma tidahkon hita na madiar totap ma tidahkon hita hapitoron ase paryama na madiar hita marparyama hapitoron hita humbani na bata janah dayhonon tamahomani diar layak ni Jehovah ibagas parguluhan ta sigano pare totap ma pinday hita harosun ni nebata bani ganupan na masa ibagas parguluhan taon ase marparyama diar layak humbani nebata hita. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami sigano pare. Totap ihapurluhon uhur nami lahu mangindai harosuh ni hurmu bani ganup na masa ibagas parguluhan nami sigano pare. Tarlebih matongon Tuhan itonga-tonga ni parguluhan nami nabuhe tumang hamaholon tarlebih maay ibagas parguluhan nami asilang bintalar tongon hajongjongan ni hapitoron ibagas parguluhan nami asiroh buhe ni halak namandayhon hapitoron na kumbamu janah bani panorang ni marparyama na madiar hanami kumbamu bapa ibagas pargulmiton ni guluk nami sigano pari. Tarpuji maham Tuhan ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontong ko namion. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tondoy na passing ma namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas sobat taganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anduar matongon sa ganjang narion, gabi panorang martidah bata, matidah kon hapitoron, janah mangarap, ase marparyama, na madiar hita, humbani na ibata. Shalom.